naon Pak Haji? Saya kan ke warung kumla beli roti. Ya kuliah teh teh. Tega gabah Kang Haji nyebut kitu. Engke aya kuliah mah, tenang. Oh siap atuh. Oh, beli roti. Di naon di? Enggak beli roti unggul we. Siap. Mana yang sampai ke warung kumla? Ya Ji Moronin kuliah. Moya ge nganyuh kurang keneh. Oh, yang gampang Pak Haji bayar lah. Menit. Oh, gabah Kang Haji teh. Biasa. Duh, di kabar udah beres cantik sama tuh nanti deh. Si Haji teh kerek datang. Iya, aku di Haji teh pernah.